Tila palabas, naginom ni Enrico iti panangururay da ka ni Jimbert as mangpet iti pagtaangan da. Imbilin na iti asawa na, nga irubwat na amin nga arawatan ti anak da, kat irwar na iti balay da. Tadi na kanon kayat apadapawen iti pagtaangan da. Nagtungpalmet ni Estela. Ididimteng ni Jimbert, ditan akinastigar ni Estela ti anak na. Kan pinagpili na pala ito'y, no isuda adadakkel na, wenno ni siya main anobya na. Itapapagayam, denggan nyo tituloy ti makalawas sa pakasaritaan ara pauluan. Basol kadi ti agayam. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Agpili ka, Jimbert. Da kami anaganak mo, wano day di asya main at tartarigag kayam unay nga asawaan. Saan da ka pagpilian, mami? Amangan masaktan kayo la. Masabol nga agpili ka. Tapno ang mo matararamidan may kinidadim. Oray laksigan tak anak. Didak tumalapdan. Amang ikalay sa kankwana. Tay ko na kon. Ay etek ni siyamin. Kat oray asino tagdepdep pa. Dida ka malapdan, mami. Pues, awan nga rutan ti karpangam asumrek iti balay tayo. Nagtulagan mi kinidatim. Ngano asawam ni siya main kat laksidan dakan nga anak. Nasakit man nga awatan, mami. Awan mabaling ko. Takabailan, tak may balang anak yo. Gapulang itikilo a prinsipyo. Wayan. Ano nagtaksan? Jimbert. Ano na kita bit-bit mo? Malita matamay-sa. Awan. Pinagtalod ako. Dagiti naganak niya ka. Huh? Mabay na kumasumang budget ti palayong. Pinapos kontiro pa ka. Sige. Umunag kang karon. Nanang! Nang! Adda ni Jimbert! Honey, nasapa ka man ita, anag kape. Tsak nakaturturog iti kakapanunot ko. Maipapan iti anak ta. Anya? Husto nga tati inaramit ta. Anang papanaw kan kwa na diti balay. Husto. Kaputa na tangken una yon ti ulo, di anak ta. Nga, may isang anak ta ni Jimbert. Agmay sangag paiso. Ngam kinay kayat na mo't apinili ni awan kwenta na ababae. Iso na saysaya at laangon nga ibilang tan anatay. Bayat matitimpla na ito linuto, anak ko. Kasta ka din, Nanang. Oh, Jimbert. Pwede ka matanmangan. Ano, di mo ka di kaya tilinutok apakbat asidain tayo? Ay, pasensya kan barok, no nateng tinaidasar asida tayo ita. Kasto, itisid sidami amarigrika at sapay kumatamaan usam. Kan mayroam kan tumutlang, kadagiti kastoy ang sangsangun me. Ay, awan pagdanagan nyo, nana. Magustok mo tinatang.
Apay nga rod, adi ka mangan. Mga anak, pampanunugtag lang ti madanin akalay sa ta. Ayawan pagdanagan nyo, kadagiti maisakana. Taaddan kinasaritak nga umay tumulong. Agyaman kami, nanang. Ngam nang. Umalay nga tamot laang tinted kada kayo ni Jimbert a kwarta, ang maigatang kadagiti maparti a baboy kun baka. Ay umanay, subsubra pa'y kat nga tan. Magatang tayo ti hupat ababoy kan maisaba ka. Saan nga tangag kamtod, wino agkurang ti maparti, nana? Ay, saan barok? Adun dayjay amay sagana. Upat ababoy kan maisaba ka ti maparti, ti kaaldawan, ti kasaryo. Girl, I need you. I need your love. Agsakit mo tanti tiyan ko. Anay. Aganak agsan. Jimbert! Jimbert! Umay ka man! Aganak agsan! Anya di ko nun? Aganak ka. Itaray na ko man di hospital. Sige. Umay ka. Asibahin ka. Ipang ka ni hospital. Lalaki ti umuna ang anak ta. Oh. Apay nagsahit ka? Saan ka kadi amaragsakan? Ta nakita mo di anak mo? Maragsakan ako. Gamakasangit ako. Tanay tama na dagat ti bunga ti panagaguntaway ko. Saan ka nalumdang? Isungarungin kasar ka. Sakbay nga ganak ka. Tapno da tumaktir nga man. Agyaman na kiti panangalangon mo iti dayaw ko, Jimbert. Ay, ka. Saan atin napalapas mo ti makatubang? Tapno ay ka. Agraman ti ipas nga mo. Agyaman akno ibilang mo. Kasput-put nung no, pa'y, saan mo matandara ti agtaltalay tayo kadagiti urat na. Enrico, kininom ka manan. Bayanak lang, hali. Winangam, kimutong kan. Baybay amutan, tibagim. Kasta amutan dagiti negosyo tayo. Oh, nasakit lang, tinakam ko. Nasipod, pimanaw ni Jimbert. Kat di pa'y pulos si Mirip nito yung balay. Gapo siguro nagpalinan a babysitter ti anak ta. Tanaganak mo tanday chay asyamin. Salbag. Anya ko matiganas na ang mga iwan ti saan na matabuto. Amo matan di anak ta. Martir. Di na padpadasan nga ipakita kada tatewbeng. Tadak pulos talyawan.
Ay, ayon to'y anak mo, friend. Amunan ti ko marayo. Wen nga rod, friend. Anya tinagan na? Jimbert Jr. Naganti asawam tinagan to'y anak mo. Apay akinayat mo. Idinto ta saan mat nga iso ti pudno nga amana. Iso ti kaya ti asawa. Uwan ang numadaan kayo ti anak, kat saan nanton amay panagan tinagan na. Ta junior mo tin panagan na iti impas ngay mo. Saan a problema day ta, friend? Taado mo ti mabalin anagan na pagpilian mintumanen. Sa bagay, ang aguray ka. Madlaw ko kit kaslada pagkaingasan ti anak mo kat ti asawam. Anya? Kita am ti agong na. Dagiti, bibig na, kan kurimat-mat na. Uray ubing pa ito anak mo, kasla kaingas na ti asawam. Ay na, hustunan balong. Sumartan kang sangit. Umahin mo mo. Samin, tay gatas si anak mo na. May kan, mabisinan. Hustunan balong na. Umahin mo mo. Ato yung tigatas na. Dahil yung tigatas mo. Sumartan kang sangit mo na. Dahil. Ay na. Nagsardengan. Talaga ang mabisinin. So asangit itay na mabisin mo't gaya man. Jimbert, agyaman iti kinasayaat mo iti anak ko. Saan? Sana si kalang tiyakin anak. Anak tatwa. Ay, owen gaya man niya. Time bilang mo matinapudpud no nga anak ti anak ko. Ang amon? Adanadlaw ni Ani iti anak ta. Ano tinadlaw na? Kasla, kaing-ingas mo kanu ti anak ko. Ha? Mangrugi ka din. May putak-putak di may sa paliman. Apayan na pamulagat. Kan naimayeng ka itimbaga. Ako, siguro naginawan na kidi. So, medyo kayong ingas ko ni Junior. Kanayon nakmat ididiti balayo. Ang ron na din inawam pa lang. Oy, Jimbert, tapno amom. Saan asika tinaginawa? Sino nga ron? Secret. Saan mo nga amuan? Mapainak amang ibaga. Girl, I need you. I need your love. Anya? Agkaing ingas da Jimbert kan timpas ngay day di asyamin. Uwan na, Stella. Isutin nadlaw ko idibubag ni Junior. Junior tinagan ti anak ni Shamin. Uwan na, Jimbert Junior. Isuti kinayat ngayon panagan ti anak yo. Saan na putot? Apay pinagbalin na at Junior day nga ubing. Uray saan na aputot, akas kunayo nana, kat imbilang namat akas pudno nga anak. Talaga apag tutun na kami to Jimbert. Saan nana? No di kat ipakpakita na laang tinaindaklan apanagayat na kadagiti agina. Anya, kaing-ingas ti anak ta, timpas ngay ni Shamin amalata ka. Isuti ko na ni Ani agayam ti anak ta. Gapo ti impadamag mo.
Kasla kayat ko ang makita ti ubeng. Anya? Kayat ko ang makita no pudno akaing ingas ti anak ta. Kasano ko ma? Idinto ta saan namit aputok dayjay nga ubing. Ani, nabayagan ang maburbur siya anak iti anak ta. Tana idumduma unay ti panagayat na kinisyomen. Nga uray no amuna nga adta nang idadanas king kuwana ide. Kat isupay laang ti pinili na. Daytat pagkunaam, amartir ti kinatanga dya anak ta. Ura nga no agpaiso, akaing ingas ti anak ta. Kat, mga no. No? Anya? Apay adi mo ituloy? Diyos ko, saan ko ma? Anya ti kayat mo asawan? Napodno, akaing ingas ti ubeng ti anak ta. Saan nga ta, nga iso tinanggundawa ide kinisakbay? Anya? Diyos ko. Saan man atila nga ipagpagam, Enrico? Uraya klasungkar. Uray tumuknot sa jay langit ti gurak pa'y langit anak ta. Katinantuman pumasyari yung malayin ta. Takitaag ti ubeng. Anak, talaga nga amo nanti kumarayot yapok. Nabaludbud na dumakal. Panyarod nanang. Adun at talaga ti di makilan na. Dandanimot nga minin agmaysa na tawan. Iwan, kat iti panagdakil na. Bakitak, apay nga kaing-ingas ti asawam. Amom nang, adu kayo nang ibaga iti dayta. Kita man da kita matana. Te akong bibig kan agraman da kita kitay na. Karupuro pati asawam anak ko. Nairutin ti turog ti anak ko. Iti panangkit-kitak ken kuana. Sunsa ti bagbaga dagiti tattao. Wen, kaing-ingas na ni Jimbert. Kasano? Kaing-ingas na ti asawa. Ket bunga ti pan nakaidadanes ko. Idinto ta. Saan mo't ani Jimbert na ginawag? Wano? Sana. Imposible nga iso. Da kaya't panunutan. At tinakiasawa ak. Kat iso tinanggun daway kanyak. Hello? Hello, Nanay Stella. Nakaawag kay man? Iha? Ada ko makayat ko ang kintawan ka ni kaapapuar. Anya day ka, Nana? Sige, ibagayo. Kat no kabala, ipaay ko wino aramida. Baunan ka kumaamang ipakaamo ka da Jimbert kin ni Siamin. Pumasyar kam to kin ni Enrico iji balay tain ton bigat. Anya? Kaya't yu amapan pasyarin ida? Ingkay ka di mang provokar, Nana Estela. Ikat no, kastaman ti gagamyo. Lading ito, dedak mabaon, Nana. Saan? Saan aday tati panggap ni Iha?
Anya ko matimaganab mino ingkam mangriripok. Anya nga arason, akayat yung ama pansarungkaran dagiti agasawa, nana. Kaya't mi ama pankitaan, ti ubing. Anya? Nagbalin aburbor tsaka da kaming agasawa. Day di imbagam akaing ingas ti anak mi. Ti impas ngay ni Charmaine. Jimbert, imawag itay kanyak ni Ani. Kanya timbaga na. Umay ka no po masyar dagiti dadakkel mo. Takayat da makita ti anak ko. Kunak met, asan mo lang anak? Anak tatwa. Ha? Ay, huwin gaya man niya. Kaing ingas mo pa iti anak ta. Idi pa lang sikog mo. Imbilang kumatan, akas nagtawad kanyak. Agyaman ang Jimbert. Ngamamon? Itin inot pa nagdakkel ni Junior. Ibang pagadag iti makakita. Kaing ingas mo unay. Di mayat. Tapno may pagpanakkel kumot, kaspod no nga anak ko. Jimbert! Addan dagiti datakkel mo. Isudan dagiti dimteng. Umay ka, duwata namang sabat ka dakwada. Kaya, si Kapela ang ti umuna ang makisang kadakwada. Sige, naisot ko nam. Sige, mapanak nga rod iti ahenda. Panawang ka pa eh. Sige, ingka nga ro din sabton ida. Kuna ni Ani. Interesado dagiti dadakkel ti asawak ang makakita iti anak ko. Gapo iti pan nakadamag da akaing ingas ni Jimbert Tubing. Diyos ko. Saan ko mangagpay sa ti agay ay ayam iti panunod ko. Tsak kaya't apanunutan. Ani Jimbert tinangguntaway iti kanyak. Anggap, apay akaing ingas ngagpay so ni Jimbert yan ako. Anya ti ramitag. Tapno malawlawagan ti pan nakaburputsak. Wena. Amukon. Apay kitinasan. Pa-DNA itinalimot ti anak ko. Katkalpasan na. Mangala aktumat iti sampal iti asawak. Pa-DNA tumat. When? Kasta ti aramidag. Tsak kaya ta panunutan. Ani Jimbert tinangitatanas kanya kidi. Anya ti aramidag. Tapno da paglawagan ti pan nakaburputsak. Amukon. When? Apay kiti na saan? Pa-DNA itinalimot ti anak ko. Ken mangala aktumat iti sampal iti asawa. Tapa-DNA tumat. Kahit na mami kung dadi ang makita, ti anak ta. Isulaan ti ginagarada? Oo, na. Ipalubos mo kuma. Ipakita ka dakwada. Oo na nga ma. At datin dayon namat maturog. Bambantayan ni Nanang. Ni, nakaringan. Mabit lang talha. Ipakita ka dagiti na kanyak. Sige, ingka nga ro din. Alaom dyan na timpla agatas na. Mami, Daddy, adtoy ni Junior. Apo. Mami?
Inawagan niyo iti Apo. Ay kwa. Apay nga tangamin akas laad darag. Anarik nakita nakita tayo uping. Kaing-ingas mo ngagpaiso, ti anak ni Siopay. Gaputas siya siguro tinaginawan na idi, Daddy. Mabalin ka di asumplatak nga uban. Siyak man ti umuna amang ubakan ko, ana. Lukayat mo nga ipaubaka na kami, Sige, mami, uban niya. Rignain niyo matibara ti bagay ti anak mi. Anak mi? Kunam? Gaputay di pa imbilang ko na po nung anak ko. Ngala, muti marutin mo to yan. Taubaag man ni Junior. Enrico, arak mat adagos ti sinamom, apa man nasimang pata dito balay. Maborbor sa anak. Anya? Masanudsud ka ba? Itay nakitam ti Uping. Anya, tinarik nam kingwana. Darag o iti kaunggak, Enrico. Iso, naawagak pa'y iti apok. Agpadata, tarig na. Iso maborbor sa anak. Kanagpaiso, akaing ingas ti anak ta, dahi nga Uping. Paiso nga ta, anaginawan idi ni Siaming ti anak ta. Iso akaing ingas na. Sabali, ti agay ay ayam iti panunot ko. Ngamsapay la ko ma, tabindot ti atap ko. Anya ti atap mo? Saan nga ta? Nga ti anak ta, tinanggun daw, edi kinisabay. Anya? Oh, tila ibagpagam. Diyak kita pagatapam ti dagas ni Jimbert, nga uray no linaksid ta nga anak. Awagak to. Hapay, anya ti bagam kan kwa na? Paumayak dito'y balay. Takayat ko, akasarita ta, iti sangon-sangon. Palutputak no anya ti rason. No apay akaing ingas na ti anak ni Sabay. Hello, Dr. Cruz? Anya? Adan resulta ti DNA test ti asawa kan ti anak ko. Okay, doktor. Umayak di tayo tamot lang. Bye. Siaming, ada pa na? Sa dino? Imawag ni Daddy, kunan akad nakano akasarita. Anya ti pagsaritaan nyo? Andiyan ka mo. Siguro, nawat dan, di ba nagasawa ta? So, akad nakakasarita, top no maornos, ti saan may nagkikinawatan. Sige. Ingka nga Roden. Sapay la kuma, takayat dan nga agpay so ama ornos ti amin. Napanan jay asawam. Mapan ije balay dagiti dadakkel nanang. Iti anya ka po. Idinto ta nabayagan alinaksid ta. Imawag ni Daddy na. Kat kayat nakano akasarita. Anya. Kat imbagmantan na pan. Nadlaw ngamin ni Jimbert. Idi pimasyar na dito'y balay. Kasla nasubsubanan tigura da iti asawak nang. Kat atapin na. Kayat da na maurnos ti amin. Ala, sapay la kumanangarod ta kasta anak ko. Sige garod,
Mapanak man itayan ti anak mo amat maturog. Itay pa'y amat maturog itindayon na nanang. Wan, talaga maturog na ti amo na di anak mo. Ay, nang, bantayan niyo pa'y manlaang nga rod. Adda pa panak. Papanam ka di, mabayag ka. Saan nang? Agawid ak tumatlaang adagos apaman amaalak ti gagarak. Sige nang, mapanakon. Papanandagata. Di pa'y lakat nagpaitulod iti asawa na. Sa di no mga tanti turugan na. Girl, I need you. I need your love. Anya, adan resulta ti DNA test da Jimbert ken ti anak mo, Shamin? Wenani, isungay mayak. Agpakuyog ak kumakin ka. Mapanta iti klinika ni Dr. Cruz. Sige, friend, kuyogan ka. Ngam no anyaman ti resulta ti DNA test dagiti dua, ket agbalin kanto kumalataan na tanang. Tsak maipasigurado, ani. Iti ka nito, akadara ni Jimbert yan ako. Tsak laamun no anya dagiti sumarununtong atang ko. Asawa mo ni Jimbert. Narik na mo no kasano ti panangipatag na kada kayong agina. Uray kasanot kadakkel ti panagayat kanyak ni Jimbert. No isu ti tuntun-tunig anang gundaway kanyak iti. Tsak mapakawan, ani. Ani, ha? Jimbert, uray no kunami alinaksid da kan nga anak. Anak da ka payla. Iso di na kami kumapagilimutan. No adaman palimod mo. Ay, awan palimod ko, Daddy. Mami. Anya nga ron ti makagapo, akahing ingas mo ti anak ni Shamin. Abo nga day di pan na kaitatanas na. Diyak ka mo, no? Apay kayong ingas ko. Kung natumot adi na kami pagilimutan. Ibagam no anya ti makagapo. Amum lakit de. No apay ngagkakaingas kayo iti anak ni Jamain. Anya ka diya talaga ti kayo aparwarin, Daddy. Sa anak kon ngagpalpalikaw pa'y. Sika ka de, tinanggundaway ide kini Jamain. Anya dahitan nasaludsod yun, Daddy. Iti pahila nga maburburtsaan kami kanika. Kadi may mautob a panunutan, no kasano ti kinamartir mo kini Shamin. Inkasar mo iti laksid iti panakaamom, a biktima iti panakaidadanas. Kansi ka pa yung titimakder nga ama ti impas ngay na. Abo nga ti panakaidadanas na. Impatag mo akaspod nung anak. Kankang runaan ti amin. Kaing ingas mo ay. Jimbert, sika ka ti pirpirukan dagiti pulis a rapist. Kwa? Sungbatam iti agpayso dagiti saludsod me. Tauray no kunami alinaksiddakan akas anak. Kat di mila tamot maibturan abay-bayan da ka, iho. Sigadaan kami amang tulong kanika. No sika tinailaw an idi anagaramid iti takas kini Shamin. Mami. Agsaong ka. Sika ka di tinanggundawa ide kini Shamin. Pagpakawalan niyak, Daddy. Mami. Kaya't mo asawan. Siya kinanggundaway kan ko na. Saan? Diyos ko. Tara saan mo?
day dyan, Jimbert! Nene. Sa tanas! Sabi anak. Kung ako matindi tatawa, nagitibado ti asawam. Jacqueline Pagarab! Demonyo matgayam day dyan, lalaki nanang! Saan ka maawatan? Apay ako nam adimonyo, katayayatan na kalaunay. Iso ti rapist, nanang! Iso ti nang gundaway kanyag! Anya, kasano ba iso? Anak. Impa-DNA kiti nalimad. Gabuta ka ingas ti anak ko ni Jimbert. Kat positive akadardara na ti anak ko, nanang! Nia, agam asawa mo ang anak mo. Kasano pa'y nga ron amagunod mo ti hostisya, tinapasamagan ka. Uray asawa ko ni Jimbert. Pabalod ko! Alas Ania. kanya ikaro na tinaramid na kanyak ang kinaayok, nanang! Basol ko kadi ti agayat. Tapay apin na ibalod na aksyamin. Saan adakas ti agayat? Nga masapul nga idalan mo itinasaya at awagas, Jimbert. Pagkawan na ko ma. Nainalakay ti persaan. Saan ka mapakawan? Malungsot ka diti pagpaludan. Ayatin ka. Napanagni ka mo na ita. Ba iti panagdinata ka sa kasawa. Sana matukod ti panagayat mo kanya. Ngam itinalabas a panagayat mo. Tay tamat ti rason. Nga intadalas mo tintayaw ko. Pagkawan na ko ma. Saan ka mapakawan? Kat kaputadakas ka. Aglinipatan kas agasawa. Saan na? Apaya kas tiniten. Daiti ka din ti supapak tinaaramid ko apasol. Girl, I need you. I need your love. Enrico, agpanunod ka kumano ka sa no matulungan tati anak ta. Awan mapanunot ko, honey. Tay panubos ta kadilatan ama bulok iti pagpaludan ti anak ta. Nilang sa main ti tulpak ti waya-waya ti anak ta. Pues, indan tungarod ka salita. Taparin no ka asyan na ti asawa na. Nakakasimot ni Jimbert iti unag ti pagbaludan. Oh, sige, hintan to. Nasakit mo't kanya at ti pan nakabalod ti anak ta. Wapay kita nagaramidan na ngamin iti takas. Ti palawag ti anak ta. Katap no isina ti boyfriend na ay di ni siya main. Iso, ginundawayan na. Kat nagbaligi. Tainsi nang agpaiso, ti nobyo na. Kat ti panangisi na ti boyfriend na. Inaramatan ti anak ta. Owen, aging gaan agunod na ti ayat ni siya main. Kat nagbaligi amin a plano ti anak ta. Mitudi na. Isumatan ti agsagsagaba, Enrico. Apay ngay may kayo. Bueno, umayo kadikitaan manan ti apo ko yun. Wan, no ipanubos mo makita kan maubami manan. Lading itan. Ngamsan yun amarik na ti bara ti bagi ti apo ko yun. Jak kayaten amak kita kan maubayo. Sabay, sana kami ko mga irama na kagura. Nila ang Jimbert tinakabasol. So, di mo ko maipaidam ang makita kan mailiw mi ti apo ko ba eh. Saan lang ani Junior tirantami? No di kat,
Uray si ka. Kaya da ka makasarita, may panggap iti panang pabalod mo iti anak ni. Rebeng na laeng amabalon. Iya. Di ka katimasyan kan ko na. Malamlam mo ka ni doon iti pagbaludan. Inlaban na, ti panagayat na ka. Gaputa ay ayatan na kauna ay siya main. Udno dayta. Ngam saan nga umno ti wagas na. Anang sukdal iti ayat ko. Intadanes na ti anak yung. Mabalin ka di iya. Libata mo tinapalapas kan pangawan ng ti asawam. Aging gaad di na maikarutin agbasulan na. San kunto ang mapakawan? Mamakawan to pa iti Diyos. Anyan tulakit din kada tayo aparsuana. Sa anak a Diyos. Tapno nalakalaeng apakawanek. Ngam uray man mapakawan kunto ti anak yung. San kun akayat nga agden na kami kas agasawa. Ano? Siyami. Lakamon na ti kapaitan na balas tinaramid na kanyak apan ang kuntaway. Isu nga uray agmalmalam kayo nga agpakpakaang si kanyak. Awan mauray yo. Jimbert. Imay kayo manan, Mami. Kadwak ni Daddy. Daddy, Kumusta ka dito pagpaludan? Iyo. sana nasaya, Daddy. Iso apang asyo. Tulungan ako makaruwar dito eh. Napan kami nagpagpag-asik na siya may nga asawa. Imaton ti puso na. Takuna na nga awan panggap na amang ipapawa iti daron kontra kan ka. Papaingag sa gaba ka, story. Basol ka di ti agayat. Sana basol Ngam tiwagas mo ang nagayat. Ti sana husto. Nga iso, tinakaibaludam. Ti amo kiri. Sa nagbuhat inaramit ko. Kan ti amo. Saanan amay putaktak ti palimat. Di mo na panunod. Nga amin ako nadakas. Katadala ta supapak na apamalas. No saan man ati mismo ang nagaramidam iti kinatanto. Imangi pa ay da ita apamalas. Kat mismo nga ti Diyos. Imangi pa ay anak ko. Mami, Aganos ka, iho. Taday tuyen ti supapak. Tinaaramida ang abason. Ay, si Kamit Gaya Mananias. Saan pa'y matasimangpat ni Noma? Nyak manamo na pa'y nga awan pa'y. Sa nabali na. Agsubli aklangan itong sardam. Kagap ka po kaya talon. Itod ko lang kumarag tinateng. Ay, agyaman naklaon ay barok. Mairanon kami iti pagbambanugam. Naggagat kalakit din ay. Nalawa ti talon mo sa agbangkag kapay. Awan mat sa baling aramidak no saan nga agtalon ka nagbangkag na. Ay, nay, malipatak mo tandi, mangpaunag kang ka. Kababain pa yun kan ka. Sa anak mat nga agbayag na. Agsubliak tulangan itong madamdama. Ay, sige nga rod barok, agyaman akmanan. Ibagak to kininuba nga imay ka. At dan tumot nga tan ni Nova ito nagsubliak na. Kasano nga ron dahito yun, Nova? Nasib nga tan. Yung santa pa nakalugan.
Awan mo't nga rodan ti jeep papaglukanan ta. Mga rekilata lang iti tricycle. Nanginalaki, di ti pagpliti ta. Numano lang ti suldo ta. Kaya't mo nga ron ti umiyan iti kalsada. Makasarak tanto pa'y laki di ti mang bastos ka data. Nawan pa'y tricycle lumapas titoy. Ay, nagrigat laki din na iti kastoy habiyag Ellen. Daito iti pakapampanunutak nga kabrod kat. Kasladyak ka ba ulan di umadayo, friend? Kasano na Ananias no panawam? Agayan ayat kami pa'y matlaang. Naimbag kumaan o agasawa kami. Nagagat ni Ananias. Kabailan nag-abyagan day jay. Uray man nalon lang. Ay na, Ellen. Awan pa iti panunot ko day taabanag. Kaya't ko timadan iti buko da kwarta. Uy, adan tricycle na sumungad. Ha? Ay, itay pa akayat ko ti agina na. Kasangsangpat mo pala gayam, Nova. Apay nga na narabyan ka. Awan nga rin ti maluganan mi kini Ellen. Kapilitan na nangarkila kiti tricycle. Kasla na pampanok ka. Ay, pudno day takin no naman Ananias. Sa anak pa yung rin anak kainan na. Sa anak nga roda ng akbayag. Intun bigat langin nga sarita ta. Mura tawan trabaho. Uwan, kan barang awan to ati papanan mi kini Ellen. Ah, sana bale. Adda ak tumatkit din iti rabiin no kas pangrigan. Papay, pinagawid mo ni Ananias. Nasapa pa'y matlaang. Ni Ananias sa mismo tinangdagdag iti bagbagina nanang. Nadlaw na nga ta si babanugak. Amang ano nadlaw na nalamis ti panakilangan mo kinkwana. Adda ka di problema ti ayan-ayat yaw? Nyamot di ta sa ludsud yun nanang. Awan ti saan may pagkinkinawatan kini Ananias. Awan mo ti pagsilosan ti tunggal may sa kada kami. Nasingpet ni Ananias. Nagagat. No agasawa kayo, kabaalan na kang ipayan itinasaya at abiyag. Ay, nanangaya. Saan ko kayo ta pagsaritaan di tabanag? Awan pa'y tinagtulagan mi kini Ananias. Makaanayan nga gayan ayat kami. Awan sa bali apagtumpalan na no saan nga iti agasawa kay ton. Ito na ang araw natin. Nadanon kayo mat di talon na Felisa. Nalasin kayo itay makasidag kayo kanya. Nagsapulak man itiladag ijay lungog. Ang ito'y matlati na alak. Ado ti biso kolegi palibtok iti pungto na ti talon ko. Mapinlaan tayalaan kayo. Basitan ti danom na. Tawan mo tan danom na iti kinalag. Dandani mo't gaya man mabalin agapasin dagiti pagay mo. Nalawa ti talon mo barok. Nabunas dagiti dawa. Bareng nalabon ti apit, nana. Di pa may sa apang panunutek. No, nalakan tumanan ti presyo ti irik. Dahil talangan ng peso baro. Narigat pa'y nga rod ti agtalaon. Nagmalmalim nga dak dito'y balay. Saan kami nga minanatuloy kini Ellen, iti papanan mi kuma. Masaya at nakainanaka, no pa? Nagkita kami kanya na Felisa ijitalon. Inton panag-aapit, ang mga saan kan tuon ay na mapasyal. Maawatan ka. Adaak lang mat dito'y balay. Sana ka mapukaw kan ka, Ananias. Ay ayatin ka unay. Ar-aramida kami na panagsalukag. No, sakbay ti kasarta, nakasagana akon. Mabayag pa yung mapasamak dahita. Aminak, sa anak pa yan nakasagana.
Nakaanayan nga agayan ayat na pailaan, Ananias. Adamat bukod ko nga rapaap. Kayat ko, mapaglupos ko pa itibiyag mi kininanang. Sa anak ka di apaset dahi tanga arapaan mo, Nova. Girl, I need you. I need your love. Anya ti kunam, Nova? Kayat ni Ananias ngagkasar kayon? Dahi ti pagawata kiti naibagana kanyak, Ellen. Ngam kinanakan ko na, nga aging ka kami pilang iti panagayan ayat. Ngamin, adda bukod ko nga rapaap. No saan mo akap-kap na kan ni Ananias? Ape anak ayan ayat kakan kwa na. Adumot nga tati sa baling agar-aram kan kadita. Maasya na kaming kankwana. Kahit mo asawan, saan mo nga ayatan ni Ananias? Nasursuro ko ngayon ayat. Nasingpat ngamin. Manangisagot kan nadayaw pa'y kaninanang ko. Naglaw ko mat dayta, friend. Panagriknak. Pabor ni nanang mo kini Ananias. Awan problema, kiti panagayan ayat mi kani Ananias. Ngamtay ko na akon, agpatingga kami lang pa'y dita. San kami pa yung agkaskasar? Kasanon alukuyan na ka nga agkasar kayon, kaya't mat ni nanang mo nga agasawa kay langan. Naibaga kon kini Ananias nga dabukod ko nga rapaap. Amo ka maawatan nak? Kat no mapagasatan nak nga agaprod, para iti masakbayan minto matlaeng. Naibaga ka ni Nova. Akayat ko nga isaganaan ti masakbayan mi. Ito nagasawa kami. Imbagam ka din, nagkasar kayan? No, karag ito'y sa anak pa yan nakasagana, nana. At naibaga ni Nova kanya kadyak maawatan. Anya day jay. Saya at ngagpaiso, saganaan nyo na imbag ti amin. Madlaw mo mat nga ta, paborak iti relasyon nyo. Agyaman anak nana. Ada ka no bukod na nga arapaap. Kaya't na ka no mapaglupos ti biyagyo. Anya nga tati kayat na asawat? Dahil tarot ti jak maawatan. Saan met di adakas ti garapaap? Nasaya at no agtinulong kayo amang bangon iti pamilyayaw. Sino tati akin kutsi ti dajay. Ita lang makitak. Amo na kasama ta. Isiman na ka dajay lalaki adimsag iti kutsi. Ipaypayapay na pay dagiti ima na. Mabit lang. Kasla palasin ko. Sige na, panawan kayo pa. Umasidigak man ken ko na. Nay, kasla mas daw ka una yung mangkit-kita kanya ka, Ananias. Di mo yung baga, di nakmalasinan, ah. Ananias ko nam? Darius, si kaman kaya. Pasensya ka na, saan ka analasin at agos? Apay, guwapo ka di launa yan, ah. Nakatartaraki ka matlauna yan. Kan, langam tibak na nga. Anya ka na ya. Kaputa dako chikon, aglanglanga ak matanabak na kasta. Napagasatan ak labasit iti panakigasang-gasat ko di syudad parts. Naimbagpaikin ka, baknang ka. Sana kas ka na tao. Anusan latan tiyag talon. Anay? Po, nagpipintasan daga di ababalasan nga dimsagi ti kutse. Dano ba? Kan Ellen mo't gayam?
Naipasagit ka no na Ananias kan kakasla kayat nan ngagkasar kayo. Tangam kinunam ka no nga dabukod mo nga arapaap. Talaga nga awan ti mailimod ni Ananias kada kayo anya nanang. Nasingad ni Ananias kanya. Aslain na ti pangibilangan na kanya kaon. Mas daok mat nga rod iti day tayong bagayo. Imbaga na gayam kada kayo day jay. Makikasarak samot na di na oras no kaskasano aya. Ne, apay. Adda ka di pa nagduado-am kinenan niya. Manalo na ngagpaiso ng kabaalan na kaabiagan. Nanang, pudno ngay ayatek ni Ananias. Ngam sahanak pa yan nakasagana ang makiasawa. Pudno nga dabukod ko nga rapaap, kaday tati ibagbagakan ko ana. Saan nyo kadi akayat? Amaikan kayo mo't iti pagnamayan? Saan ka nailasin adagos, ha, Darius? Nakapakpak lang ka mo ngaminan. No sa anak ngayon madayo dito yung lugar tayo. Awan kumapay mga kukwarta. Nakabalaya ko na dyan syudad. Wow! Nagkasatan ti asawam? Nagsina kami ni tikayan ayat ko. Awan gayam. Awan madlaang ti mangiparet apasyaran ka. Amang adagimon. Awan pa'y ti kaayan ayat ko. Ni Nova, tiyadan kaayan ayat na ni Ananias. Ha? Sayang. Pangkap ko kumangar mo ni Nova. Ellen, naaliptak mo't ngayam ni Ananias niya. Napintas ni Nova. Adumot at tirigrigat ni Ananias sa nagarami ti gayam ko. Naanos ngamin. Nagagitpay. Sige. Sana ko nagbayag. At kihiratan tulangan ton bigat. Girl, I need you. I need your love. Nalasin ko anagos na ti kotsem Darius. Napariirin ti igiti talo na pagpalabasan ti oras. Ne, bumalitok mo't gaya man dagiti dawa. Mabalinin nga maapit. Numano atawon ajak nakakita iti talon. Amang di mo pa yan kayat ti sumalog iti talon. Jak paikat nga taamon ti magnay ti tambak. Awon gayam. Namuak kini Ellen nga agkayan ayat kayo gayaman kini Nova. Apo, naaliptak ka mo da, Ananias. Nabayag mo ita, nagar-aramakan ko na. Naibaga ni Ellen kanyak. Apay, di mo pa ikasar? Saan pa ya kadang iti panawin, Darius? Ay, saan ka ngagkapoy-kapoy? Ang mga numaagaw na paila ang king kaninoma. Ina, nagpaikama-kampay lang amin ni boss iti trabaho, no ba? Ang mga no itay-pay lang, agururay ka data. Sino? Uy, sika ha. At damat gayang palimot mo Nalpas ka din ti trabaho, yo? Sino? Wow. Nagtaalan. Diyak among ang tagayaman kaayan ayat mo, Ellen. Anya, kaayan ayat? Saan mo ka di mailasin? Ni Darius! Ita nga kami na makita nak ni Nova, manipo ti simang peta. Saan mo't nga tangagi mo ni Ananias, numamuan na ngagkukuyog tayo, ha? Ay, nagawis ni Darius nga ilibre na ta iti merienda. Siya tinakaamuan na nga agayan ayat kayon kini Ananias. Ha? Saan tayo mo't amabayag? Agkukuyog tayo ito nga gawin. Mangan nga no, kilaat ngagsubiya kaya syudad. Paging kaita nakasangputa kon diti balay. Pampanunutak pala tinaibaga ni Darius. Awan amok na gar-aram kanino ba?
Jakmat kat ti mapapalaw, no darag itag duyos ken ko na iji opisina da. Napintas ni Nova. E din totan na numuak lang man nalon. Ngam agtalagak ken ko na. Nakilugan kayo gayam kini Darius. Naimbag man ta nakita na kayo. Madanaga nakitayin ta. Agsipnit ba't kat saan kayo pa asimagpat. Pinasyar na gayam ni Ellen idi rabi inanang. Nagtulag da siguro nga libre na kami iti restaurant. Saan matkit di adakas no agaram kini Ellen? Agpaada kayo anapinta si tigayim mo. Nagalisto ko man. Na idirabi ila nga pinasyar ni Darius. Ang sabagay, nagasa tigayim ko no kas pangarigan. Pudno ti ko nambalasan ko. Makita mo ti pamanagnat ti panaglupos nan. Saan lang aday tananang? Langan ni Darius sinasingpat. Nadlaw ko ti kinataknang na. Kahit saan ka nga rodan amangan balasan ko? Saanan? Ano sa nyo lang ti mangrabi ada kayo laang? Napsuga kon. O sige na nang, mapana ko niti kwartok. Naimbag ta sa anak pa'y anak kasukat itay nagpukaw ni nanang adda ka. Narabyan ka kadimanan na si Mang Pet. Saan matunay? Kasangsangpat ko laang. Okat, anya, kumusta? Saan gaya mo umabot iti makalawas iti panakagapas dagiti imuna na irap ko idi. Awan mo't paggapasak. Ano sakla nga na siyak ti aggapas? Ay, di ba'y kakaasik ka magmay saka? Sabagay, basit ti maparawar mo no ko ha? Injaya ni nanang mo ti itutulong na. Uy, talaga matan niya? Ure day tanto la agibuyog. Nalawa basit da di sinilong. Dahil di sumarsaronon ton ti paripar ko. Sige. Manmanong aminin ti makigapas gapo iti day ta aripar. Makinan ti agirik kadag iti pagay. Daya awag ti kinaalibtak mo Ananias. Dua lang daw aginapas ta tinalawa asinilong. Pinarbangon ko ngamin ti simmalog di ti talo nana. Dati gayam ti buli-bulyo. Nagadun da ito barok. Awan mat sabsabali. Supapak iti anos yu anang tulong kanyak. Ay kat agyaman naklaunay Ananias. Ay nawaduan tinaapit mo iti da ija atalon mo. Ni maglangan nga magunggunay ti ado sakripisyo. Ngam ti parikot. Naglakamot ti presyo ti irik. Uray saan mo pa ilang nga ilaklako? Parang ngumaton tumatlang ti presyo ti irik. Ang mga nakarkaron to, nintun alon ti maapit. Di man ti biyag ti manalon. Ngam anos lang ti masapol. Kasi sweldo talaang, tantanin awan tinabati kanya. Nagkadungamin ti utang ko. Agpadatan Ellen. Manulatin na inayon ko iturnong ko. Ay, makapampano, takto kastoy laang. Kanya ti kahit mga asawan, Nova. Agabrodak sa lagan. Kasi sweldo talaang. Ay, awan na ba ti sweldo? Nagkadungamin ti utang ko. Agpadata. Nung manulatin na inayon ko iturnong ko. Ay, makapano, takto kastoy laang. Kanya ti kahit mga asawan, Nova. Agabrodak sa langan. Anya? Agabrod ka? Maanong sa mga tatag katulong? Domestic helper ko namot, Ay na, oray katulong lang amakon ko na. Dakdakkel ti matgadan ngam ti mga opisina dito Pilipinas.
Sa bagay, manumula ti sweldo nga, dagiti mga opisina akaaruba tayo. Ngam, dagiti amok naka-abroad, nagdadakkel, di ba balay da? Day tangaro ti pakapampanunutak nga agabrod langan. Narigat noon ano saklatan ti kastoy ang nakabababa a sweldo. Kasano na Ananias? Manano ngay no panawak. Agayan ayat kami pa'y mutlaang. Saan kami pa'y nga agasawa niya? Ala, nagsasao ka Nova. Kaslawan patag ti kayan ayat mo. Parparaw po sa langamin ti panagayat mo kankwana. Saan mo man asawan delta? Napatag kanyak ni Ananias. Ngam adda arapaap ko masapul aragpatek. Maawatan ka di Ay, may kakitin. Agawid tan. Awan to man ti maluganan tan o kastoy. Ito na ang araw natin. Anya ti kunam no ba? Agabrod ka? Ay, kasano ako na panawang balasan ka? Aganos kayo pala kumananang. Nung napintas tigasat ko nga agabron, para kada tayo matlang na ito'y. Dahito lang ti amok apakatungpalan ti arapaap ko. Kasano no mapeke ka? Amom, kadag ito'y apanawan. Adon ti manglukluko. Iso narigat latan ti agtalag. Ninanang mat. Apay kami nakasta ti panunutan nyo. Saan kumamat Diyo ka di kayat? Aso maliwanwan mo ti panagbiag tayo? Awan, ti di na kayat ti agnamay. Kat nagsaritaan nyo ka din daytay kani Ananias. Saan? Da kayo pa'y langgan ni Ellen ti makaamuti dayto aplanok. Diyak pa'y naibaga ka ni Ananias, taawan tayo mati sigurado apag-aplayak. Pagtulagan nyo kumaan na sayaat. Panagkunak, saan na nanas kang ipakadak ka ni Ananias? San kami pa'y matnagasawa? Agayan ayat kami pa'y laeng, nanang. Iti dayta ako na. Kasla saan mo matan nga ikabkabilangan ti kaayan ayat mo? Saan mo takastaan, nanang? Di makunak. No saan na makauray ni Ananias, bayat ti kaawan ko ditoy, mabalin naman ti agsapul iti sa bali. Di mabasak iti pangpanggadan nyo. Ngayon saan kayo nakita itiruar? Ang mga nakaawid kayo din. Napan kami pa'y ngamin naggroserya kin ni Nova. Ay, danda ni awan, abati ti sweldo mi. Isa, mapampanunot na pa yan, dagabro. Anya? Diyak matkit di mababalaw ti gayem ko. Amin, danda ni awan papanan ti sweldo mi. Ngam nariga ti agtrabaho iti abroad. Siyempre, mailiw ka iti pamilyam a panawam. Katsika, agabroad ka man? Diyak pa'y amo. Ninoba pa'y lang kada panggap ng agabrod. Hangam siyak. Panunutag pa'y anaimbag. Ay, apay nga tangaling basaganak. Rabiin, ngamjak mo't lang makatulugan. Sana suminay ti panunot ko ni Ananias. Amo ngayayatan nak. Mariknak teta. Sigurado ang malidayan. Iti ipapanaw ko. Ngam, napatag kanyak terapap ko. Napatpatag ngam ti amin. Katno da ito itisan mi apag kinaawatan ka ni Ananias. Awan ti mabalin ko? Girl, I need you. I need your love.
no nagsuglikan in siyudad Darius. At da ka pimatlagaan dito eh. Ada pa lang napadag nga si kaswag. Damag ko, nalabon ka no, ti apit mo. Si kangarodan at sigurado. Nababati presyo ti Eric. Isa kakaasi kami aman nalon. No apay ngamin nga inan anusam ti nagtalon. No may kakumama ti siyudad. Di, may atibiyag mo ita. Oh. Adda dito itigasat ko. Saan ko apagbabawian ti kinaman nalon ko? Nariga tibiyag dito'y. Kitam ni no ba? Nauman ti trabaho na, kayat nanti agabron. Anya? Kayat mo asawan? Saan mo pa yung ngam mo dayta? Nabayagan na saan kami ang nagkita. Kanayo na kamabanog, gapoy ti panagpagapas ko. Saka mo, nga dagayam arap-hap na nga agabrod. Nakamamam iti dayta. Ninanang mo't inunaan nakit din. Saan ko pa'y nakasarita ni nanang mo? Ni Darius ti nakaamuak. Naistorya ka no ni Ellen, hindi pinasyar na. Planok pa'y laan. Sa awan pa'y mo ti amok apag-aplayan. Kan awan pa'y ti makaanay agastwork. No pa? Ay, pasensya ka na. No sa bali pa'y atao ti nakaamuam. Awan panggap ko nga gilimat kan ka. Kat sapay ko mata saan nakakagura. Saan ka mabalinagurahan? Ay ayatan ka unay. No, desidido ka nga agabrod. Nakasagana ak at umulong kan kay tigastusan. Ha? Anya? Sus, kababain matan Awan rumpay nga pagbainam. Agayan ayat ta. Saan ka alapdan iti arapap mo? Mawatan ka. Agyaman ak na maawatan na ka na niyas. Ay ayatan ka. Ngam adamukod kong arapaap. Kayat ko, aglupos pa'y kumamati kasasaan mo iti biyag ka ni nanang. Sapay ko matagbaligi ka amang ragpat iti arapap mo. Addaak lang iti lugar tayo amang sagana iti masakbayan ta. Kita, no, kasano ti kinapod no ti panagayat ni Ananias ken ka, no ba? Tulungan na kapay ti gastusem nga agabrod. Nung mabalin, diyak kayat ti madan iti utang anay bag-anagam kini Ananias nanang. Amangan no, day tapay ti pakaitalyak kan kwa na. Anya ti kayat masawan iti day tabalasan ko. Hadda ka di panggap mo amang isukat iti sa balik kini Ananias? Ala, ni nanang mat. Di lang mapampanunot dan. Saan nakadakas a babae? Kan, saan da kumapagduwa-duan nanang? Kaputa ay ayatas ni Ananias. Amuyo day ta. Nakitutak ngamin iti imbagam. Ti kayat ko asawan, amang ano intonyawis ni Ananias ti panagkasarmi, kat sanak to na makapagkadkad. Ure, nakapagkasar kayon ton, no, kayat mo nga ituloy tagabrod. Di, agabrod kan tupay. Adumat ikasta. Sige, panahon ka pa dito tayo nagpaigluto. Wala nang. Ay, diyak kayat tiyada sawsawir na. Diyakon may bagapay day ta kaninana. Ang mga no sabalin tumanan ti panunutin na. Ay, sapay ko ma. Tamatuloy ti panagabrod ko. Napintas to ko matikasat ko nga agabrod. Nakastrek ako iti kwartok, iti pinasyar mo ni Nova. Nagatapan na kasyak tinagibaga. Diyak kumapay na amuan no saan na istorya ni Ellen ka ni Darius, nana. Sa bali pa'y atao, tinakaamwa mananyas. Ay na, kababain pa'y ken ka. Awan mat nga tati panggap na nga agilimag.
Day tamat ti panagkunak. Panggap na kanupay matlaeng, tawan sapay pag-applyan na. Masaya ata, nakapagsarita kayo matlaan. Nanyaman ti problema na iti gastusan na nga gabrod. Nakasagana ak at tumulong ken ko ana, nana. Nagimbag kalakit din aya Barok. Amumat nga awan ti mabalbalin me. Ala, pasensya ka lakuman. Diyak mo to na igawid ti dilak. Naibaga kini Darius, may papanti pa nag-abroad mo. Talaga mata niya. Masansan sakit iti panang pasyar na kan ka. Ang mga no pang panunutong magar-aram ni Darius kanya. Uy, di mo pa'y kayat. Nasingpot ni Darius, friend. Nabaknang pa'y. Nagasat ka, naisot makagasat mo. Si kansamot kursunada na. Anya? Uray kalalim mo siya, hindi na ibaga. Ag-nervous kansamot tan. Sika ha, nakigtuta kitim bagam. Ngam, adayo ang mapasamak dayta. Amuna nga gayan ayat kami kini Ananias. Girl, I need you. I need your love. Dayta ka diti problema. Na nakalaang nga ipamuspusan dayta. Sige. Anton rabe. Wow. Agluwas ka nga umay diti probinsya. Awan. Isunto ti panagsarita ta na saya at tapno amom ti aramidam. Masapul ngagbaligi ka. Di ka madanagan. Dakkel ti manggunggunam kanyak. Sige. Ananias. Naira na alin mabasak iti pagtaktak diram. Pasensya ka no, nasingat ti nakisarsarita mi ti telepono. Hawantan yaman na. Nalpas kami na nagsarita. Ti sekretaryak da jay, iti negosyok ijay syudad. Talaga abak nang kan. Abdan bukod mo ang negosyo. Wan, naigasat ko ti nagnegosyo. Ngam no nagtalay na edak kuma dito'y lugar tayo. Awan kuma, ti kastoy abiyag ko. At dagasat iti tunggal tao. Masapo lang ang birukan tayo, noan niya lay taagasat. Ellen, si kamat gaim balasang ko. Dumanon ka. Naimbagngal daw yun, nana. Ada ka din ni Nova? Ada iti sala sa nagko. Oh, Ellen, ada ka ba? Nova! Ada na pintas nga ipadamag ko kan ka. Ada na amok nga agtrab-trabaho iti recruitment agency. Adan pag-applyan ta nga agabrod. Ay, uray si ka, Ellen. Agabrod ka man. Pinampanunot ko nga rod, nana. Narigat ogan ano saklatan iti biyag diti lugar tayo. Sige, ituloy yung nga rod tagsarsarita kininoba, Ellen. Mayroon man di imbagam. Ada ka di opisina da iti kabisera? Ada intan nga address. Mabalinda pingawagan. Ada ka no iti syudad ti opisina da. Adu ka nun tinaipatulod da iti naduma-duma apagilyan. Apartment mo dahi nang danunan mi itinamam mo ni Ellen. Masapol ka nung agaplay kami iti Manila. O di, agluwas kayo nga ro, damapan iti syudad. Wan,
Intun maminsan arabi iti nagtulagan mi kani Ellen na panagluwas. Nakapakada kami iti ahen ti trabaho mi. Sapay ko mga rod, dagasat yung nga gabrod. Namasapol mo ti kwarta, ibagam lang. Agyamanak. Adan makaanay a kwartak. Intun masapol ti placement fee. Sabalintun na pa nagremedyo. Kas inkarik, nakasagana ak amang tulong ken ka. Agyaman na ka na, Nyas. Ulitek, sa anak ama uma amang ibagbaga, ay ayaten ka unay. Suportaran kay tanyaman nga arapaap mo. Nasip ngatan, kagap-gapum sa pailang iti talon, Ananias. Talaga nagagat ka, Barok. Agsubya ak pa iti talo niton madamdaman, hana. Rabi iti batang ko apan ng traktor da iti pagmula iti kamatis. Agmula ka kadipay lang iti kamatis. Kahit nalagasamot ti presyo na. Narigat sapay ngagbayad da. Basit lang ti mula iti kamatis. Nalawlaw iti pagmula iti mais kan na duma-duma anateng. Naimimbag pa iti mais tanangina ti presyo. Hybrid kan lilingtaan ama isti imulak. Ewan gaya. Kumusta nga Tandanova kan Ellen? Naimbag na pa'y na nakaadakdan iti syudad. Awan matiramidan tan iti syudad. Agawit ta adako sa di probinsya. Santa ka ding agpasyar? Kakaisong na nakaumay ta dito syudad. Awan na itugot ko nga ado akwartak. Iso nga itong maminsan langan nga umay ta. Kuna dagiti empleyado iti recruitment agency, nalaka kanulangay pag nada ti papeles ta. Adda pa yan amo ta adagos. Huwag nga hod. Dahit na lang, masapol nga agbayad ta iti placement fee. Ay, Juan. Dahil ta ti dakkel problema ta ita, Ellen. Dakkel agad ti kasapulan ta. Naimbagkan ka, tada ni anan niya sa pangibagaam. Saan ka di nagkarigan ka? Nakwarta ti problema, awan parikot. Mano ka di ti masapol mo? Nakautangan dagiti dadakkel ko. Kapilitan nga saldada pa lang ti sang kabasit at talon da. Kurang pa iti 20,000. Nagdakkelan agatan? Nagninangaro ti placement fee, Darius. Sigurado mat, makapag-abroad kami kininova. Sayang mat nailako daday jay nuwang ni tatang. Nagagat nga pagtalon day jay. Agyaman na klaunay, Ananias. No saan na ka tinulungan? Saan pa'y kung anak kabahid itik placement fee? Awan na nyaman na. Basta para iti arapap mo. Inton sumarunon nga aldaw ti panagluwasyo kini Ellen nga agsubli ijay syudad, no ba? Uwan nanang. Kat saan kami ton nga agawit pa'y diti lugar tayo? Ijay ton syudad nga orayan mi ti aldaw apan nag-flight mi. Mailiwag tulakit tikin kabalasang ko. Ay, saan nakakadi nga itulnog na nanyas? No, makapasyar kayo di syudad? Nairanamat nga ado ti trabaho iti talon. Nagsarita da Ellen kan Darius. Makilugan kami iti kotse na, ta adda ka no napatag nga si kasuna di syudad. Saan nga rodo na problema ti pagluganan nyo? Madlaw ang napasig launay da Ellen kan Darius, Wen, no sa duma, agatapak pa yung ada relasyon da. Nahagsak da ngagsarsarita kat. Ay kat, nag-aasat ang tigayam mo. Uray saan ko man nga aga-broad. Naimbaglangan na, tanay pasyar na tapay lang ni Darius dito syudad. Doon makadanon ta ni Japrod.
Trabaho, dagon. Makapaapal di kinaragsak yun, adwa. Kaslaan da relasyon nyo. Sikat. Tatagayaw man ti opisina ti recruitment agency. Nagore ka. Nakarekap mat. Ada nakapaskil iti ritaw. Sana po no da ito eh. Napikit na. Girl, I need you. I need your love.